Kasinjuk kisang rambak Katolik jenggo zon 2. Lapan pau yang jeng sausi ke bakrau ya ke jeng klat no kendit Archbishop Dominic Jala. Ya ke balap pesngau ha ke dorbar ba ke basan jenggo zon. Ya ke balap pelong ha ke parish Divine Savior nong Temai. Ha ke dorbar ke basan jeng kita gelong kepa. Ke bakilap pelong ha ke kadar bakalai terik benai risau. Balak simenta dik santeli ke parish ke bakentuk ya ke maupat ke pentor umkra ke nong mensong ke lai umkra benong Temai parish. Hakte ke dorbar Father John Madur Ubadai Diocesan Administrator Ulalong Kongsan Bantuaya Kemas Bekoi. Harkat kejingnya don lang Father Glorious Emily Parish Peace Kanong Temai Bat kiwai pat kiling do soblay. Hak dorbar jo kilang pau Father John Madur Ulalam kemat ban pelong ya kejing snap jar ke 20 minit nak benta kejing jat hait mensim Archbishop Dominic Jala. Kasenjuk kisang ramba Katolik jenggo zon kelapan ku burom lu ikiramba ke belano sinyang ya ke balang bat ki melang salang. Kumjuk keseng ramba nang Temai kelapan ku burom ya ki angot kirangba ki belayau kerta bat ki bela jusim menta hak program jo keseng manla kapol bat ki don bet man ai mensim. Hak ni ke dorbar Father John Madur lapan ku bor bat penkamti ya ki nokit kam Temai jenggo zon. Ki kampun sen mangi Jibril ni perkat ke de ka hok jong. Ban yo ni de ka hok jong. Bat ni klat ta ban on ku lei sibut. Mano nagi ban kan mau ban ong ya lai mei khub lei sibun mo mei ki la khai ya ni sngau lo ngok ban ban la ron bai ong ki ba le ta la nei pa jo khub lei sibun mo pa ki la sa ya ni sngau ba ga de ga hok jong ni sngau ba ga de ga kam ram jong ki ban pen he pen san ban khai yang ni ban pen he pen san yang ni han rei man ta ka sni pa ka ktian ka jong lei ka hi kai yang ni ban long ki ba sngau Bakata kejing snow kami nak kadau jong kejing ngek. Nilai snow hak kejing pule ke paling kong jongi ke penjelasan nak kitab jong kisem. Hak bau tu orang bah sipai unaman orang bah sipai jong ke Syria ulalik pai jauh tu nong ya tu lupa Elisha bang aimu yu. Hak basang la lagi pule pai ke dekat kanan usem Israel ulah Ngauti yang adu kata-kata nama Rusia ke Syria upah ule orang bah sipayong kilek se Israel ni tip ya kan ke kana apa katu kena merau bana Israel ko om bandung kena jonga unlek jengok unlek ya kendu yang neu nong ya tu lupa unjen dalayo ke cimpai ulalai Rusia Israel ong une uwat hoi uwat dau banyalek ma bana neu nong ya tu lupa Elisha kono ain wansha Bat kuntala dek kata kakam Uneu naman orang bah sipai Bala jok ya bon ba Ula ramru ya ki Israel ni Ula lek syaune Uprofet Unang ya tu lupa Bat ngitip ke kana Bakumno Elisha Klan ya kendu yuk Bong kelek sum Lek sum maka Wa Jor Lek sum mapok kawan Bat uneu la poi wong Ngawan nadu nang teh Hadu hande Tang lek sum ini yuwa Hatung tang kiwa Kiba kampui Kiba kamha Hapori lah jom, begitu kinong buat jom kinong ya kau, nong ya thulu pau ong, kamu hilai, bak ngitik ke kana, unaman ulalai, ulah pengam ya lade nyausia, hak itu bawa bak ulah pui par, nak tak ada jimpa, bak mentah, usutu balak pui balapan, ulalai panaimu yom Elisha wong kan dekam dekam jom. Uklan ni hiru tangban ya kran badu su phak tian usah kri wong kleong om not kam ragi jing kuble jopi not kam ki jen ai sen ha jopi khilai no ka bomut bano ka bor khia ka dei ke jong kuble ka bor pat ka dei ke jong kuble ru na man lo su thu hang tai lo su thu ba uda ong ha Israel lo su thu udon kuble ba le sigi sngau lo ngo ba le uda pan khndo Wong kan arkit kada ka kendo. Isis joy. Dokan ma ba kejing klain jong kabal, kejing klain jong ka jingasulok, kejing klain jong ka sen kade hapi kinong yalang, kade hapi kibala syaji terlok kinong yalang. Nama kejing syania, nama kejing snow shine jong para ramba kila jia hapi banlong kinong yalang. Dia mentah Ngin keli ngin toket yapi ngin perthau ngin keli yapi pitip ha yakirul jong
กันนี่ก็คุณหุ่นจงกิแสงรังบ้าบัดอิมสมีกับเปียนอุดเลยพิกุลาบัดเปียงบุญเสียนอยากอยู่คาริสมาคุยกับบอลองจินบามันเสียมจงคีPunta tukar kuy kini kini menyalam berkemai, jong kini kekun, jong kirang bahkan klik jongi, hapo kejiada jong Joseph kuy. Doa ini kila jikam juti baro, kilong ini mentoi bagi sekri kebalan, bagi breu baro, berkumta kila banai kenal berkuburong yang keteng kuy jongi. Tu mensim jongi untin lenti lagi, kumta kini mai jengai, kini terli lagi jiki. Batin tray yang bentar di bawah pacong ini, mewahim berkasih julam lan julam. Amin. Hagapon no pai singi lapun kot yang derbar dan gejing kerku bergejing doai kerpang ya kamen siam jathat jung Reverend Archbishop bergejing penhiar ya kelama jung senjuk Duma Vincent H Palau beri MP jung Shillong. Meu bayam berkasih, jiwa